keto elai makare chenro magi. Kotelnegi kod Daniel Muriuki, jodolo mag kanisano owacho ni nitie dwaro mar keto kanise okenge makare e tijegi kaka yo mar thiro dongruok mag jodolo mabandia. Bende ne gipuoyo dwaro mar kanise mondo oket e lela kaka gitayo chenro magi, moloyo to buge mag omenda kod puonj magichiwo n'oganda. Gipuoyo yiero mar jotend migepe 4 kowuok e duond bura mar ODM kendo jiwo yiero mag rowere e kinde mabiro. Council of the church, and with us here we have people from to tell us their need homes or houses. Kuhusu dini, ni muhimu sana dini siwe regulated, na hiyo ni kusema ya kwamba kama vile ameelezea, kanisa kama hili letu la NICA iko na katiba. Katiba imeweka kila structure ambayo inahitajika right from the bottom to up. So tutahitaji kanisa ambayo iko na mpangilio. You see, the governance of the church, just like the government has the structures, hata kanisa iwe iko na structures. Sisi kama kanisa la National Independence tunaunga mkono regulation of churches, kwa sababu mnajua makanisa ya Kenya yameendelea kuwepo na kufanya kazi zao kwa mifumo mbalimbali. Kuna wengine wamesajiliwa kama biashara, kuna wengine wamesajili zao kama NGOs. So tunataka sote siwe na msajili mmoja. Churches zote siwe registered as a society.